mel en ngot po aswal lo ani ti hriat ngal thei anui mel atanga achapo lo ani ti hriat ngal thei le atong ka chuak atanga pathian ti mi ani ti hriat ngal thei a oma ama chula lian zwala chhangte ani atlanchak em wanga mizo kol phe mizo flash anti mai le lian zwala chhangte chu kumsa ni somni pani sang ni somni pathuma India footballer thabira than ania Indian Super League sang ni somni pathuma player thabir le akhelpui player 10 player thabira antlan FPAI Indian Player of the Year sangni somni pathum choi moina dong tu footballer chhuanawm ani lalian zwala chhangte hi civil shat puile tilal roliani te fa mi pa hlir palizinga pathumna ni turin junior changkha zakwa somkwa pasari khan Christian Hospital serkona apyanga no pangdom tak ani apum rualian lava fit nga le inches nga chawasang ania footballer ro pui Diego Maradona nen khan anin tiat tok le no pante ta changa football ngai na takmi ania midang khel pui tur anom lo point an una win jing letla ya ning khel mai thin pahnia changa anin tum tok thei em wangin anin hlim chua midang an ngai lo football tuipui takni bokma se apa civil shapui hi zirtir tu ania anu po zirna konga kumno pangjok te kai shwai tu alo ni bok nen zirna ngai pui mo ma satura zirtir le khwa khirna hnwai seilian ani kho en main le kha anzira anzir tur ang anzir zo hnuin football an khel zui mai thin in khela an kal ruk changin wak tor chang an nei ve hial thin bok anu le paten anin khel tur an khapa ball boot an nei lo chang poin in fiamna tuipui em thin tu apu si do chungan aruka ball boot alei sak chang om apu hian atute in kheli atoi om pe a atute ball pet liam awum sak thin ba ka si thuam loya mual thlenga azui chang om bok apum ralian lo ma se lian zwala hi atlan chakin a cherang thina ataima a athok rim bok kumsa ni som pathum khan player thatak tak la khomin lunglei FC din ania lunglei FC machoblian tak chu Mizoram Premier League khel ani MPL playoff khel tur lunglei FC player zinga lian zwala hi no pangber ania no pangber ani wangin midang aya athorim angai ti asia a taite sena Antonin zinga athoma bera in peima ber ani ba ka training na atanga bangklai ber ani thin bok chu athorim na chumal soma omin kumsom pathum mi lek ni chungin MPL playoff a hian gol nga athuna top scorer ani hial lunglei FC hi MPL khel turin tlimpui bokma se Liverpool FC International Academy DSK Shivajian salut tur thanzinga atel wangin MPL a ainlan ve ta lo thung DSK Shivajian samu mal leom zane zo ka azir hnuin ma ason chaklea elpui tamle hau tak kara ding changin inzir chunzom tur fian hnung le hau tak apal tlanga football club ro pui Liverpool FC kyanga training tenein football khovela aring arol thuk zel kumsani sompanga atangin India under 19 tana khelchana India under 23 tana khel thwai bok kumsani sompanga vekhian India senior team tana khelchan India senior team tan akhel masak ber hi SAFF Cup Championship a ani December ni somni panga Sri Lanka an ma chontumin bench atangin alut December ni somni pasaria Nepal an ma chontumin India tan a gol masaber athun hemituma gol athun hian India tana gol thun theino pangber ti in shatlar ani ngal hata chik zoka record en ani hnuin India tana gol thun theino pangber chu mizo tlangwal tho Jerry Zir sanga alo ni zoka lian zwala hi pahni na ani DSK Shivajian stan che cha a India tan gol athun ta khial wangin DSK Shivajian stan che cha a India tan gol athun ta khial wangin North East United FC chuan kumsani somparuk khan an laluta North East United hi lian zwala professional club masaber ani North East United tan akhel hnuin Delhi Dynamos chuan kumsani som pasari khan an laluta kumsani som pakwa a ISL team lian Chennai FC in an lalut vele a football khovela lian zwala alian deuh zel Chennai FC atanghian football a par chhuanna Mumbai City FC hi kumsani somni pani khana zom Mumbai City FC a hian avul taviawa ISL League champion ani puibaka Durand Cup a final a shwai thengbok Sanhi somni pathum season hi lian zwalan season a man thatber tum ania
Mumbai City FC tan ISL avai somni pahni khela gol somzet athunba ka assist voi ruk ngot anei Durant Cup Mumbai City FC tan voi sari khelin gol sari ngot athuna assist voi thum ngot anei bok club tan in el na shanga ache that ang bokin ram tan a khel chazui viau bok India hi Hero Intercontinental Cup le SAFF Championship champion pui heng in el na pahnia te hian India player poimo ani ve a Intercontinental Cup final a goal khat athuna assist nei bokin man of the match ani hialani season liam ta bi ka khan India tan voi som pahnia khela goal ni athun ba ka assist voi ni ani bok India tan hian in el na shanga voi som ni pariat khelin goal sari athun to Club le ramtana khelchat em wangin mimal choi moina ten an umzui ngal AIFF Men's Footballer of the Year sangni somni pahni ni thuma thlan ania ISL sangni somni pahni ni thum Player of the Season a thlan ani boka he choi moina hi India player zinga dong thei pahni na ani nge a India player zinga lian zwala le Sunil Chetri te chawin an ladong ISL a hian foreigner player thatak tak anom cheu wangin choi moina don ahar sa em choi moina don ahar sat em wangin lian zwala choi moina don po hian ngai hlut a hlo viau ISL player thaber ani baka a khel puitenge in player thabera an thlanga FPAI Indian Player of the Year sangni somni pathum choi moina adong thei hi a hlu hle bok hlo sang tak hlo a choi moina ngai hlut hlo tak tak dong turin la lian zwala changte hian kong ol sam azo bi khau lo kong chukle chau bum bo le kwal kham le swara pal tlang nuwa hlotlin na swal chuaka nena hladau cham theita ani chau zok tlan chakin che rangviau thin ma se trial ma chonna hlotlin na achang hlei theilo academy a lut tura thlanzinga atel phak lo thin wanga hnual em changte po nei man a base anga hlotlin na chan theilo lain catch them young program hnuaya omzenei zokin football azirna om tahlawa catch them young ti omzenei zoka football azir tanna ania catch them young atang hian football zinkong azona abana kaitu poimo tak nita coach Arlal Muan kimanen anin tong coach Thokrim Arlal Muan kima min tumin rim takin thoka training na kalma berle hotlai ber ani zia coach mulo lai point ein thada ve ngai lo kholum tak hnuaya ahuna mut athul lawa ra sur hnuaya jing tho athul ngai heklo a club zom masak ber North East United abul atan thalawa a khel tlem viau he club pa omlai hian lungleng le shom ti wanga ho chak rum chang po nei man hun harsa ato na mun North East United atanga la chuak tur Delhi Dynamo sa khel thathukat ma se an team hi an che chetlat thunga chumjing ain theveng hlei theimeu ri lo a khelna Delhi Dynamo che thalo ma se team lian zok chena ingin hlo sang zok hlo turin an la base na thar ane South India team lian tan bul tran chelo ma se coaching kheldan phung athak wangin har satna atok zuya awi chuang omle mai Mumbai City FC azom hnu point an siam thamai theilawa bul atan phak lo le phot chu mai anilo India under 17 tan a khel lain an coach chuan under 14 tan a khel tlak po inilo football hi khelvel to su ti hial te a lo tok to a bencha athut ngun wangin a khel puiten ti elnan ni hoi chi an le sakhial changte po om a thorim na zo zai te athlon zo nia shia shiom ti taka om changte khelna hmun changlawa du sak a hlo phak lo lai po in thorim athul ngai lo training na an zirba ka azir bela jima po anol puyan ti bak shet ati bel ngat reng hun har sa tok ma se ain thada ve ngai lo eile in awuluk em renga zuwa in ngai lova zu le sa a chen heklo meichia voi khat mut puyan noi khat je thlo tura thlem na po ngai to boy hlek lovin an nar thei season to pa chol an nei ve tum point ani chu a chol ve ngai lo India rama footballer thaber ani hial to chungin academy zirlai ang main ein ngai tloma thil thar thiam tumin abe sham thin sana kallai a chol ani theilian zwala ero a chol ve ngai lo tin football chik mi ten a chanchin an soi hial a thorim na a taimak na le abe fat na chuan pathian mal som na atung bua a choi moina tlang chi pa chuang kai ta ani chau zok anuna pathian lo lian zwal deuh zero setia aming la lian zwal hi apu si do chunga phwa ania aming apu zo hle ano panlaya pastor ni tum ani boka tleirol swal po anei lo ano panlayan Christian no pangpol KNP le wai me changa thuoi lo man adong hial nge
pisi lurin ka chanchin hi ziak don nila itel ve ang aphek tina ati ang mai khan lian zwala hian atong kam tina pathian hming alam tel fo thina akalna apianga bible a ka hun ol anei changin a chhiar fo thin bok anu in ringtu ania khelmwal hi a missionary na hmun ani athi hiala anu til rolian hian thu awar lova dot a soi heklo in khelton mai na tongtaya gol a thun changin pathian hne na lom thu soile thin gol thun turin engtin nge bol kalo dona engtin nge gol thun tura kalo om engtin nge ka thun don ti te hi ka shelo fo thin training na ka ti dik thengai reng lo po ka ti dik tlat thin a chan chu hei hi keima ti ani lo pathian min pek ani ati fan thin gol a thun changin gol thun tir tu pathian hne na lom thu soin van lam a hoya akuta phar chuak thin ISL an khel don naya chunghei tongtai anei thin bok professional footballer tengai poimo chu eile in ania ahun bi chata an ein an in thin eile in thua an fim khur a hun bi an ngai poimo bok chuti chunga cholo ngei te chu player dang tan chuan thil at thlak ania thil ti chi lo top ani mase lian zwala tan ero amak lo lian zwala ani tlata pathian tan idang lam ngam ani phot chuan pathian hian pathian danglam ani zia amu tir thinang che tia lalpa ka du ber che min shwai tu atan titlat thin lian zwala hi pathianin a choi sang zelang